Kelompok kuning. OAOE. Oh, swastiastu. Rahajang semong sareng sami kusama pisan antuk rauh sareng sami ring acara puniki. Dumugi acara puniki presiden memargi lancar tur memulihan paedah ring irage sareng sami. Ring kesempatan puniki, Ijang sareng rencang Ijang badhe ngemargian acara saning angkat tema kasus maling ayam ring desa Wasuda. Kasus puniki merintayang independen anak saning ngemaling ayam milik warga tanpa izin. Saking kasus puniki, irage presiden ngambil diulung indik pentingnya jujur termaling miwah ngejaga kerukunan di masyarakat. Ini maksud Juta nih, jangan kalian kang di jumlah, kang di motor, kang di mobil, main, dia tinggal menang nih. Aduh, cepat. Wih, jadi dia menang nih. Wih, lo sih takut nih, menang nih. Ye, kalah ini sama kalah bil. Nah, bak losal deh nah. Bis, udah. Kini caranya lagi mudah-mudahan jangan mancing bro. Wih, janganlah siap beli kairang Niki. Niki siap Niki. Niki siap Niki. Niki siap beli kairang Niki. Presiden dados diulang ring irage sami mangde selalu jujur bertanggung jawab tur ngejaga kerukunan. Aku mental malih saning presiden kita aturan. Oh, santi.